бодруд бинандагони азиз, шумо барномаи хабари радио зодиро мустақиман тамошо доред. Ман Шалугул Хоҷа ҳастам дар студия ҳамроҳатон. Дар 10 дақиқаи дигар атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем дошт. қатра ҷамъ шавад ва ё кӯмаки фаъолон ба шифохонаҳои кӯлоб барои муқобила бо коронавирус. дар Маскав гӯшанишинӣ идома хоҳад ёфт, аммо корхонаҳои саноатӣ ва сохтмонҳо корашонро аз сар мегиранд. аз 12 май на қисме аз корхонаҳои саноативу сохтмонҳо, балки ҳамаи корхонаҳо ва сохтмонҳо дубора фаъол гарданд. табиби дар ноҳияи Рашт худро аз COVID-19 бо доруи буз табобат кардааст. вазорати тандурустӣ ҳушдор медиҳад, ки табобат ва худ муолиҷа бояд дар асоси протокол бошад. сандуқи байналмилалии пул барои кӯмак ба иқтисоди осебдидаи Тоҷикистон аз буҳрони коронавирус $189 миллион ҷудо мекунад. пуле ки ба Тоҷикистон дода мешавад ба гуфтаи ин муассисаи молӣ эҳтиёҷоти қобили мулоҳизаи кишвар барои амалӣ кардани чораҳои зидди буҳрониро бароварда месозад. айни замон гурӯҳҳои ихтиёриён дар шаҳрҳои асосии кишвар барои таъмини пизишкон бо хӯроку либоси муҳофизатӣ ва дастпӯшу ниқоби тиббӣ маблағ ҷамъ меоранд. маҳмуҷон раҳматзода аз кӯлоб гузориш медиҳад. як гурӯҳ аз фаъолони ҷомеа ва шахсони саховатманд дар шаҳри Кӯлоб ба беморхонаҳои шаҳр кӯмак карданд. маъракаи ҷамъоварии маблағро тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ба роҳ монданд ва шахсони хайрхоҳ ба он пайвастанд. беморхонаҳои Кӯлоб ба гуфтаи фаъолони гурӯҳ ба маводи тиббӣ, беҳдоштӣ ва табибон ба либосҳои муҳофизатӣ ниёз доранд. мақсади ин иқдом таъмин намудани беморхонаҳои минтақаи Кӯлоб, коргарони беморхонаҳо, инчунин беморон бо маводҳои лавозимоти беҳбуди саломатӣ, либосҳои махсуси муҳофизатӣ, моддаҳои безараргардона ва ғайраро таъмин намуда каме ҳам бошад ба ҳамин васила саҳми худро гузорем. ба гуфтаи фаъолони гурӯҳ дар навбати аввал бо маблағи 63 000 сомонӣ асосан ниқобҳои тиббӣ, дастгоҳҳои ҳароратсанҷ, либосҳои ҳифозатӣ ва маводҳои беҳдоштӣ харидорӣ шуд. кӯмакҳоро ба масъулини беморхонаҳо тақдим карданд. фаъолони гурӯҳ мегӯянд ин марҳилаи аввали кӯмакҳо ба бемористонҳои Кӯлоб буда, дар оянда ба дигар бемористонҳои минтақа чунин кӯмакҳо хоҳанд кард. бо паҳн шудани бемории COVID-19 дар беморхонаҳо ҳам камбудии маводи ҳифозатӣ мушкили аслӣ гашт. кӯмаки сокинон ба беморхонаву табибон дар ҳолест, ки ҳанӯз аз моҳи апрел созмонҳои байналмилалӣ ва кишварҳои алоҳида яке пайи дигар барои пешгирӣ аз паҳншавии COVID-19 ба душанбе ёрии молӣ пешниҳод кард. то ба ҳол барои мубориза ба коронавирус ба Тоҷикистон ҳудуди $14 миллион ва тесту дигар ашёи муҳофизатӣ кӯмак кардаанд. ҳоло ки гурӯҳҳои алоҳида барои кӯмак ба пизишкон ва оилаҳои камбизоат дар шароити коронавирус маблағ ҷамъ меоваранд ва баъзе идораҳо маоши худро ба сурат ҳисоби давлатии мубориза ба бемории ҳамагир мегузаронанд. сокинон даъват доранд, ки кӯмакҳо ба таври шаффоф тақсим шавад. зимнан вазорати беҳдошти Тоҷикистон рӯзи 6 май эълон кард, ки то имрӯз 379 мавриди сирояти коронавируси навро сабт кардааст ва 8 нафар аз ин беморӣ фавтиданд. додгоҳи ноҳияи Чирёмушки Маскав муҳлати ҳабси пешакии Кароматулло Ҷабборов шаҳрванди Тоҷикистонро 2 моҳ дигар дароз кард. ӯро рӯзи 8 феврали имсол дар пайи ташкили саҳнаи шӯхиомези коронавирус ва сабти пранк ё ҳазл дар вагони метрои Маскав дастгир карданд. Кароматулло Ҷабборов ба авбошӣ бо маслиҳати пешакӣ муттаҳам аст. ин амр ба хотири он сурат гирифтааст, ки дар ин амал чанд нафар ширкат карданд. ба ӯ то 7 соли зиндон таҳдид мекунад. мақомот мегӯянд феълан яке аз ҳамроҳони ӯро ҷустуҷӯ доранд. дар Маскав мемонем аз ҳафтаи оянда дар ин ҷо корхонаҳои саноатӣ ва сохтмонҳо фаъолияти худро барқарор мекунанд. ба ҳамин тартиб садҳо ҳазор сокини пойтахти Русия имкони баргаштан ба кори худро хоҳанд дошт. дар айни замон реҷаи гӯшанишинӣ аз байн бардошта нашудааст ва дар маҷмӯъ аҳолӣ бояд ҳанӯз дар хона бимонанд. мавзӯъро Тоҳири Сафар идома медиҳад. Сергей Собянин, шаҳрдори Маскав, рӯзи чоршанбе дар ҷараёни арзёбии сирояти коронавирус гуфт, ки феълан барои дубора фаъол кардани
مؤسسه‌های ساحه خدماتی معیشی شرایط مناسب نیست، ولی او پیشنهاد کرد سر از 12 می مؤسسه‌های صنعتی و ساختمان‌ها در شکل کامل به کار برگردند. از 12 می نه قسمی از کارخانه‌های صنعتی و ساختمان‌ها بلکه همه کارخانه‌ها و ساختمان‌ها دوباره فعال گردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از پیشنهاد شهردار مسکو درباره بازگشت به کار در مؤسسه‌های صنعتی و ساختمان دستگیری کرد. با اشاره به صورت کرونا ویروس، رئیس جمهوری روسیه از 29 مارس در کشور رژیم گوشه‌نشینی جاری کرد. کارگران و خادمان را وعده داد که معاش میانه آنها را پرداخت می‌کند. در این روند صدها هزار مهاجر تاجیک هم که در روسیه کار می‌کنند گوشه‌نشین شدند. به قول آنها در حالتهای زیاد شغل آنها کاربی و یا ساعتبی بود و کاردهندگان در نسبت مهاجران کاری مسئولیت حس نمی‌کنند. روز چهارشنبه ستاد مبارزه با کووید در روسیه گفت در 4 روز اخیر هر روز شماره گرفتاران بیش از 10,000 بوده است. عموما در روسیه نزدیک 166,000 نفر گرفتار بیماری کووید 19 شدند و 1537 نفر دیگر هلاک گردیدند. در نویه رشت شرق تاجیکستان دختر ادعا دارد که با استفاده داروی بیماری شوش بزها خود را از کووید 19 تبابت کرده است. اسم این دارو برای رادیو آزادی معلوم است، اما به دلیل آنکه مفید بودن آن به درمان کووید 19 هنوز اثبات نشده است از بردن نامش خودداری می‌ورزد. عبدالله اشورов با این پزشک سردختر بیمارخانه رشت است هم صحبت شد و حالا تفصیلات را از او میشنویم. عبدالله بفرما. بله شهلا، روز 6 مای صحبتی داشتم با قابلجان گیویف، سرطبیبی بیمارخانه مرکزی ناحیه رشت. او گفت پس از مуолиҷаи یک کارمندی حکومت ناحیه که از شهر دوشنبه برگشته بود، او نیز به بیماری کووید 19 گرفتار شد. سردختر بیمارخانه رشت میگوید ساعت به ساعت وضع سلامتیش بدتر شد تا حدی که امیدش را از زندگی کند. گویف افزود بسیار کتاب‌ها را خواند، از اینترنت معلومات جستجو کرد و مشخص نبود که همین بیماری آدمان به پنیومونیای بزها مانند است و به یادش همان داروی رسید که با آن پنیومونی بزها را تبابت می‌کردند و ترکیبش را دید که با داروی آدمان مانند است و توسط یک همسبقش که در داروخانه بیتاری کار می‌کرده است این دارو را دسترس کرده و همچنان با یک همشیره شفقت وصیت می‌کند که با مسئولیت خودش این دارو را به بدن او گذراند. او گفت دارو را آوردند و در آغاز 1 کوبیک 1 میلی لیتر این دارو را به بدنش گذراند و وقتی که ریاکسیا یعنی واکنش نداد بدنش، گذراندن دارو را ادامه دادند. بعد 15-20 دقیقه علکه من چشمم روشن شدن گرفت، نفسم هوشید، بسیار خرسان شدم. من ساعت 2 شب خستم. بعد 2 ساعت من ساعت 8 گذراندم، ساعت 2 دیگه خوابم نبود، خستم، نماز خواندم، دعا کردم که خدا مرا به این چی شفا داده. خداوند بسیار مینداری کردم خدا را که ما ای حالت مرگ من راویدن. گیویف میگوید با رضایت خودی بیماران 4 نفر دیگر هم از این دارو استفاده بردند و سلامتی آنها به گفته دکتر خیلی بهتر شده است. دارویی که از آن گیویف استفاده کرده است در هلند استحصال شده، برای دوای بیماری‌های راه‌های نفسی چاروای کلان و خرد استفاده می شود. این دارو در فهرست سازمان جهانی تندرستی نیز به قید گرفته شده است. اما وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید در این باره هیچ اطلاعی ندارد و برای تبابت بیماری کووید 19 دستور عملی آماده کرده است که طبیبان باید تنها از روی آن عمل کنند. تشکر از عبدالله. و در ضمن دوستانی کل تاجیکستان گفت پنگ کردن آوازه و خبرهای بی‌اساس درباره کرونا ویروس در کشور جوابگاری دارد. دوستانی کل روز 6 می در یک بیانیه از مردم خواسته است با آوازه های بی‌اساس زیاد شدن حادثه های فوت، بالروی نرخ‌ها و بسته شدن راه‌های بین منطقه‌های جمهوری داده نشوند. این مطلب آخرین برنامه امروز بود. سپاس که تا این دقیقه ها ما را همراهی کردید. تا صحبت بعدی میتوانید از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید و چون همیشه نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود، همزمان صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما ایزان است. صبح فردا من همه شما را در نوید بامدادی با خبرهای تازه منتظرم. تا فردا، خدا نگهدارت.